ئابراهام ئەس خودانی تەمە نەبەرە خەوتەدا ئەزێ پەیمانەکێ گریدە ناوێتەش ئیرۆ پێدا نە ئاڤراهەمە ناوێتەش ئیرۆ پێت ئەبراهەمە باوێ گەلێک نەتەوایی ئەزێتە بکەم باوێ نەتەوەی بلند قڕال ئێژدوم داناتە وەرن و ژیرۆ پێدا هەڤژیناتە سارایی ناوێ وێ نەبێ سارای گوتن ژێر بێ گوتن سارا و ئەزێ وێ پیرۆز بکەم و ji wê ez ê lawekî bidim te belê ez ê wê pîroz bikim û ew ê bibe dayika netewayan lê qiralên netewiyan jê nîjada wê ve wê derkevin. Xudan çawa mirovekî wek min pîr û kal zarok wê jê re çê biba û Sarayî jî pîr û kala ji Sarayî kurek wê ji ter çê bibî û navê wî tê bike İshaq. İshaq? İshaq ev peymana min bi te û dundana te re ye û hemê zilam hûn bên sinet kirin. Ev peyman nîşana navbera min û we de ye. û ez ê welatê Kinanê bidim dundana te neviyê te. Li wê derê bibê cew war heta hetayê ji bo wan. Mêvanê me hene avê bînin hûn bi xêr hatin hûn bi xêr hatin mala min kerem kin û derbas bin û xwe veysînin û berlingê we bên şiştin û xwarinê bi dilê we bidin we kerem kin. Ez spasiya te kim Abraham. Abraham كان يهب جينات الصارة صاغة أو دبن كون ديا أبراهام خداني من يا خداني من هجامي رحمة جاوي تادا ودلي تديتي تيال بالمال نبورا برنان اشتروري بخوارني وبخوا المالا من وقوتا قوت بكا نان چیکە و خواردنە هەری هێژات ماڵە مەدە ژوار حازر و کار بکە. ئەس خوازم میرۆ لێ دێڕوونم لێ ساڵا دنوەڤی وەختی ئەزێ دیسە وەرم و پیرەکاتە سارایی کوڕەک وێ ژێرە چێ
سارا تشتەکی زۆر هەیە بۆ خۆت دی نکاربێ بکەی و تێ فکر دکەی گۆ تە پیر و کالی ji بۆ zarokekê te bînî bes çima tu keniye Ez nekeniye. belê tu keniye tê kurekî ji bo İbrahîm bînî û navê wî tê bike İshak